Karere ka Rubavu abaturage bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse banafite impungenge dore ko batangiye kuba bahuruza inzego z'umutekano batanga amakuru byihuse cyane. Ni nyuma y'uko bafite impungenge z'uko abantu babo bagiye kuba bashirira muri ariya mazi yo kuri Lake Kivu ari abasanzwe bakoreramo akazi kabo gasanzwe kazwi nko gutwara ubwato ndetse no kwambutsa abantu ndetse no kuba bashakiramo amaronko nko kuja kuroba amafi ndetse n'amasambaza. Ni kuri no musi wo kwa gatanu ku tariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 nibwo hamaze kuba hagaragaramo inyamaswa y'inkazi cyane isanzwe ikorera mu mazi izwi ku izina ry'ingona. Nyemera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuva muri rukerera rwo kuri uyu wa gatanu ku tariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka nawo w'2025. Ndeka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura iyo buto ya subscribe, urakanda kuri iyo buto ryanditseho sabone cyangwa se subscribe rirabarisa n'umweru cyangwa se umukara, nurangiza ukande no kuri ako kazogera baraba bakweretse uhitamo ijambo rya mbere biraba birangiye. Nimba umaze kuba wakanda iyo buto ya subscribe unyeretse ko turi kumwe nanje nguhaye ikaze, mpise nakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza. Ngaho nyemerera turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri rukerera rwo kuri uyu wa gatanu ku tariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka nawo 2025 nibwo duhise twerekeza mu karere ka Rubavu ahazwi nko kuri Lake Kivu abantu basanzwe batemberera bagakoreraho ubutembere ndetse hakaba haberaho n'ibikorwa by'icane harimo kuyerekana abasheri n'abashusho bakajya bahatembera ndetse hagakorerwaho n'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa byo kwambukiranya imipaka abantu bagenda bajya mu gihugu cya Kongo, ndetse iyo bashatse kuba bakora inzira ziki hafi baca mu mazi ya Lake Kivu kugira ngo babone ko bava muri Kongo cyangwa se bajya muri Kongo kugira ngo boroshe ingendo zabo. Ni kuri no musi rero hamaze kuba hagaragara yuko bamaze kuba bavumburamo inyamaswa y'inkozi cyane izwi ku izina ry'ingona ikomeje kugenda batangaza amakuru kuri uno musi. Ni makuru akomeye cyane rero bikomeje kugenda bigaragara ko iyi ngona bayifashe ari uko imaze kuba yakivugana umuntu wa mbere ubwo umuntu yicomekaga amazi agiye kuba yatembera ngo abe yareba uko ibintu byifashe abe ari no kuryosha ubuzima, dore ko yari asanzwe ari no umusare ukorera kuri ayo mazi. Nibwo bagiye kubona yicometse amazi amara iminota igera kuri 5 atarongera kuba yazamuka. Nyuma y'iminota igera kuri 7 babonye hazamutse amaraso ndetse n'akaganza, nibwo ababishinzwe bahise binjira amazi ngo bajye kureba mbese ibyo ni ibiki bikomeje kugenda bibera mu mazi. Nibwo basanze imaze kuba yamuca akaboko muri rusange, by'umwihariko bahita bayitangatanga kugira ngo babe bayikura muri ayo mazi. Rwa rugamba rutoroshye dore ko bahise bahuruza inzego z'umutekano zishinzwe kuba zabungabunga amazi ndetse n'ibiremwa ndetse byo mu mazi. Nibwo bahise bazana ibikoresho bishinzwe kuba byakura inyamaswa z'inkazi mu mazi. Nibwo bari bitabaje abasirikari babishinzwe ndetse nabo bita Karere ka Rubavu abaturage bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse banafite impungenge dore ko batangiye kuba bahuruza inzego z'umutekano batanga amakuru byihuse cyane. Ni nyuma y'uko bafite impungenge z'uko abantu babo bagiye kuba bashirira muri ariya mazi yo kuri Lake Kivu ari abasanzwe bakoreramo akazi kabo gasanzwe kazwi nko gutwara ubwato ndetse no kwambutsa abantu ndetse no kuba bashakiramo amaronko nko kuja kuroba amafi ndetse n'amasambaza. Ni kuri no musi wo kwa gatanu ku tariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 nibwo hamaze kuba hagaragaramo inyamaswa y'inkazi cyane isanzwe ikorera mu mazi izwi ku izina ry'ingona. Nyemera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agarukaho kuva muri rukerera rwo kuri uyu wa gatanu ku tariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka nawo w'2025. Ndeka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura iyo buto ya subscribe, urakanda kuri iyo buto ryanditseho sabone cyangwa se subscribe rirabarisa n'umweru cyangwa se umukara, nurangiza ukande no kuri ako kazogera baraba bakweretse uhitamo ijambo rya mbere biraba birangiye. Nimba umaze kuba wakanda iyo buto ya subscribe unyeretse ko turi kumwe nanje nguhaye ikaze, mpise nakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza. Ngaho nyemerera turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri rukerera rwo kuri uyu wa gatanu ku tariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka nawo 2025 nibwo duhise twerekeza mu karere ka Rubavu ahazwi nko kuri Lake Kivu abantu basanzwe batemberera bagakoreraho ubutembere ndetse hakaba haberaho n'ibikorwa by'icane harimo kuyerekana abasheri n'abashusho bakajya bahatembera ndetse hagakorerwaho n'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa byo kwambukiranya imipaka abantu bagenda bajya mu gihugu cya Kongo, ndetse iyo bashatse kuba bakora inzira ziki hafi baca mu mazi ya Lake Kivu kugira ngo babone ko bava muri Kongo cyangwa se bajya muri Kongo kugira ngo boroshe ingendo zabo. Ni kuri no musi rero hamaze kuba hagaragara yuko bamaze kuba bavumburamo inyamaswa y'inkozi cyane izwi ku izina ry'ingona
ikomeje kugenda batangaza mu makuru kuri uno munsi. Ni makuru akomeye cyane rero bikomeje kugenda bigaragara ko iyi ngona bayifashe ari uko imaze kuba yakivugana umuntu wa mbere, ubwo umuntu yicomekaga amazi agiye kuba yatembera ngo abe yareba uko ibintu byifashe, abe ari no kuryoshya ubuzima, dore ko yari asanzwe ari no umusare ukorera kuri ayo mazi. Nibwo bagiye kubona yicometse amazi amara iminota igera kuri 5 atarongera kuba yazamuka. Nyuma y'iminota igera kuri 7 babonye hazamutse amaraso ndetse n'akaganza, nibwo ababishinzwe bahise binjira amazi ngo bajye kureba mbese ibyo ni ibiki bikomeje kugenda bibera mu mazi. Nibwo basanze imaze kuba yamuca akaboko muri rusange, by'umwihariko bahita bayitangatanga kugira ngo babe bayikura muri ayo mazi. Rwa rugamba rutoroshye, dore ko bahise bahuruza inzego z'umutekano zishinzwe kuba zabungabunga amazi ndetse n'ibiremwa ndetse byo mu mazi. Nibwo bahise bazana ibikoresho bishinzwe kuba byakura inyamaswa z'inkazi mu mazi. Nibwo bari bitabaje abasirikari babishinzwe ndetse nabo bita